Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru ibiganiro tugenda tubagezaho aho muherereye hose yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba aho muherereye hose tubahaye ikaze rero mu ngingo z'amakuru akomeje kugenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi uwo bita Gabi Bugaga urupfu rwiwe uyu ni Minisitiri ushinzwe media hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi urupfu rwe rukomeje kugenda rushengura benshi imitima ya benshi irababaye ko harimo umuryango wa nyakwigendera Gabi Bugaga aho bivugwa yuko ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD mu by'ukuri ari ryo rikomeje kugenda rigarukwaho muri dosiye y'urupfu rw'uyu mugabo nyuma yo gusanga ikiziga ciwe kiri mu modoka hariya ku mihanda uvuye ku birometero 15 uturutse mu mujyi wa Bujumbura bagasanga uyu mugabo yamaze kugenda yitaba Imana benshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko yaba yishwe anizwe bitandukanye n'ibyatangajwe n'igisirikare ndetse n'irwego na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ubwo bagaragaje ko mu by'ukuri ngo yaba yaguye muri accident uwo bita Pacifique Ninahazwe usanzwe akuriye societe civile cyangwa se umushinga wa Focode cyangwa se mu by'ukuri ni umushinga ukora hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ishyirahamwe rya Focode mu by'ukuri niwe waje kugenda agaruka kuri izo ngingo avuga yuko mu by'ukuri leta y'igihugu cy'u Burundi ariyo igomba kubazwa mu by'ukuri kubijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo cyane cyane yuko yari yarahawe abarinzi ariko igitangaje kiri ahangaha nuko yaje kwitaba Imana mu by'ukuri benshi bibaza aho abarinzi biwe bari nubwo nanone hari ingingo ikomeye cyane ishobora kurengera uruhande rw'abashinzwa aho bivugwa yuko mu by'ukuri uyu mugabo atari mu masaha y'akazi ni nayo mpamvu rero bivugwa yuko yaba we kubwe yari yatanze uburenganzira kubamurinda yuko mu by'ukuri bamureka we akitwara kubera yuko yatarari mu kazi ubwo turaza kugenda tureba raporo nyinshi zitandukanye turebe ubutumwa bukomeye cyane ndetse n'akababaro gakomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje ku munsi w'ejo ubwo yari yitabiriye irahira ry'umukuru w'igihugu cya Congo Brazzaville uyu nguyu ni Denis Sassou Nguesso ubwo yarahiraga kongera kuyobora iki gihugu cya Congo Brazzaville ariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri akaba yaritabiriye irirahira mu by'ukuri ameze nkaho ari ku musonga ukomeye cyane kuko hari amakuru atari meza yari yakiriye cyane ko yavuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi yamaze gusobanukirwa ibyari byo turaza kugenda tureba rero uburyo bikomeje kugenda bitegurwa ndetse n'uburyo ishyingurwa ry'uyu mushikiranganje rigomba gutegurwa ariko nanone ibi byose bikomeje kugenda biba hari n'ibirimo biragenda bitegurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi benshi bavuga yuko uyu nguyu abanjirije benshi bashobora kuza gutwarwa mu by'ukuri n'iyi nkundura y'amatora ateganyijwe mu mwaka utaha aho bivuga yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD riri gukora ibishoboka byose kugira ngo ryikize abashobora kuba batambamira umukandida perezida wabo mu gihe amatora yaba arimo aragenda aba ubwo rero mu by'ukuri biravugwa yuko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi n'ubundi umutekano ukomeje kugenda uba ingume yaba mu bayobozi bakuru yaba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse hari n'amagambo akomeye cyane yaje kugenda atangazwa n'uwo mbita Prime Niyongabo muraza kugenda mumenya uruhare rw'igisirikare mu by'ukuri rugomba gukora kugira ngo aba bayobozi batandukanye hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi barebe ko barindirwa umutekano undi uri gushyirwa mu majwi yuko isaha n'isaha nawe ubuzima bwe bushobora kuza kugenda ni Minisitiri ujejwe ubutunzi cyangwa se Minisitiri wa Finance hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi muraza kugenda mumenya ibyo ari byo nawe arimo aragenda ashyirwa mu majwi cyane cyane yuko benshi bari kwicwa kubera yuko bivuga yuko ngo baba bakomoka mu bwoko bw'abatutsi bakaba baba bafitiwe urwango na bamwe mu baminisitiri ndetse n'abandi bayobozi bakomeye hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kubwo gukeka yuko batambamira umugambi wo kongera kwimuka ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD bavuga yuko rubanda nyamwinshi barikurikira ndetse n'abayobozi baryo bashingiye ku ngengabitekerezo ya Hutu turaza kugenda tureba ibyo ari byo rero tubabwire uburyo bihagaze tuze gukubitira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone turebe ku kijyanye n'abasirikare b'abarundi amakuru akomeje kugenda abavugwaho ibintu ntago byoroshye habe na gatoya ibintu bikomeje kugenda bihinduka hirya no hino yaba ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba ubwo turaza kureba mu burasirazuba bwa Kongo turebe ibiganiro bikomeye cyane bikomeje guhuza iruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 ibiganiro
ibiganiro bikaba bikomereje mu Busuwisi, intumwa zamaze kugenda zitangwa n'impande zombi, biratanga yuko mu by'ukuri ngo ibintu bitari buze kugenda byoroha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama gashinzwe umutekano mu nama y'umuryango w'abibumbye, tayari intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahawe gasopo ikomeye cyane, ndetse zinategurirwa amakuru atari meza yuko bashobora kuza gushyirwaho ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe leta y'i Kinshasa yaba igikomeje gutera inkunga umutwe wa FDLR wasize uhekuye abanyarwanda mu mwaka w'1994, ariko nanone kugeza n'aya masaha bakaba bakiri mu mashyamba ya Kongo bagishyigikiwe bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Perezida Donald Trump rero yamaze kugenda agaragaza yuko agomba gukora ibishoboka byose akongera gusekuriza aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ubwo aho turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nyamuneka tukiri aho ngaho mudukorera subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri tubabwira yuko ibiganiro byacu ari ibiganiro bibareba kandi mugomba kugenda mugiraho uruhare mu kubiha ibitekerezo. Nibyo rero uwo bita Pacifique Ninahazwe akaba akuriye mu by'ukuri sosiyete cyangwa se umuryango wa Focode mu by'ukuri ugambire cyangwa se uharanira uburenganzira bwa muntu, akaba akorera i Buruseli, yongeye kwitendeka bikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega, avuga yuko ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenda rikora ibikorwa bikomeye cyane, ndetse inamenasa bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri nyakwigendera Gabi Bugaga warushanzwe ari ministre cyangwa se umushikiranganje ujejwe media, cyangwa se mu by'ukuri akaba umushikiranganje ujejwe itangazamakuru ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bakavuga yuko rero raporo zitandukanye zari zikomeje kugenda zigaragara, byavugaga yuko mu by'ukuri uyu mugabo ari umwe mu batavugaga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi, ndetse akaba umwe wakomeje kugenda atambamira ibikorwa by'uko ishyaka rya CNDD-FDD ritagomba kuba ryakongera kwiyamamaza kugira ngo ritange umukandida, ndetse biravugwa yuko mu buryo bw'ibanga binyuze ku mbuga nkoranyambaga ziwe yari akomeje kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko adashyigikiye ibikorwa by'ishyaka, ndetse anasaba abaturage mu buryo butandukanye yuko batazigera bashyigikira ishyaka rya CNDD-FDD risanzwe riri hara ku butegetsi bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse uyu mugabo ni umwe mu bagabo bagiye bagira uruhare rukomeye cyane rwo gutanga ibitekerezo byabo, cyane cyane yuko yaje kuri uyu mwanya avuye muri Seni cyangwa se komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero akaba ari bimwe bivugwa yuko byaje muri dosiye ye, byatumye uyu mugabo agenda atavuga rumwe n'abategetsi ba Gitega. Amakuru rero avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye inzego z'ubutasi yuko zigomba gukora ibishoboka byose zigatohoza impamvu nyamukuru y'iyicwa ry'uyu muyobozi, cyane cyane yuko mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko bamwe muri aba bagabo bakomeje kugenda bitaba Imana. Niba uyu mushikiranganje ashobora kuba atarindiwe umutekano kugeza aho ubuzima bwe bushobora kuba bwakamburwa muri buriya rwego, ni ikigaragaza yuko hakiri byinshi byo gukorwa hara ku butaka bw'igihugu cya Repubulika y'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ni kenshi yakomeje kugenda asabwa n'abanyagihugu yuko mu by'ukuri yagenda akomeza inzego z'umutekano, ndetse n'abayobozi batandukanye bakaba bagenda barindirwa umutekano, cyane cyane ko byakomeje kugenda bigaragara yuko bamwe mu bayobozi hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bari kugenda bagirirwa nabi mu bihe bitandukanye. Nanone kandi irindi terabwoba rikomeye cyane yuko bita Gabriel Rufyiri n'uwo bita Pacifique Niyitegeka, aba bose niko bakomeje kugenda bashyirwa mu majwi yuko isaha n'isaha ibintu bishobora kuza kugenda bigumuka bibahindukana, kubera yuko bakomeje kugenda bahize inguni bagaragaza uruhande rwabo yuko badashyigikiye ibikorwa by'ishyaka riri ku butegetsi, ndetse binavuga yuko isaha n'isaha ibintu bishobora kuza kugenda bihinduka hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu rero amakuru aravuga yuko nanone ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gushyirwa mu majwi bikomeye cyane nyuma yuko uwo bita Nkurunziza, uyu musanzwe mu perezida Uhuru Kenya, perezida w'igihugu cya
Kenya mu by'ukuri yitwa Ruto, akaba akomeje kugenda agarura mu majwi Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri avuga ati nta mavugurura na makeya atezwa hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we akomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri nta bushobozi bukomeye afite bwo kuba yagenda agira icyo amarira iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akaba akomeje kugenda agaragaza yuko usibye n'uyu muyobozi n'abandi bose bashobora kuza bagirwaho ingaruka zikomeye cyane n'ibi bikorwa bya politike ndetse n'inkundura y'amashyaka ku bintu bishobora kuza kugenda biba ibindi bindi. Amakuru agaragaza yuko uyu mugabo wishwe cyangwa se uyu mugabo Gabi Bugaga kuba yaratabarutse ni igitambo cy'uko isaha n'isaha mwakumva n'abandi benshi bagiye batandukanye bashobora kuza kugenda bagirwaho ingaruka zikomeye cyane n'ibitero cyangwa se n'aya matora arimo aragenda ategurwa hano kuri ubu butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, turagaruka mu yandi makuru nanone mu kanya tubabwire yuko ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukande like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye.